boroshe tuhugurura gute gatoni hano tuba uraduza he Wiz design ayifotoza n'utwana tumukunda tutwigeme tukiri duto biboneka nyene kwa rutuminere nikasikia jamaa umwana posta arasema Wiz design abatakufunga abo baminere Wiz design ariko arishinga babigeme bakiri bato bazogufunga bimeze gute bijya navyo wavyakiriye gute na cyane ko nabonye ama post menga urashavu igomba nkurira teka kumbeshya abani bafana Yes, dabara mukije bakunzi ba Star TV mva mukagira murazi ko tubakunda cyane kuri micro za Star TV muri kumwe na Mr Recorder, Mr Meet, Starboy ekanje de la capitale, band kamera turi kumwe na Toto de Rwanda do masana mameze neza cyane twagiye kuraba akabandi Wiz Design African Bad Man turi mu Charama haje ntihasanzwe atuye rujya ruetaje rujya rukazi afise anniversaire no munsi afise isabukuru na cyane turazi ko ku isabukuru y'abantu batandukanye ari gihe batemererwa n'abakunzi babo turako dushobora kumusangana akabandite hariya twagiye cameraman ubwo biri kose muri gwa rukundo fata kino kiganiro nimba ndaguhaye link mbanaguhereje link kugira ushobore kumfasha partage ku nshuti zawe ku bagenzi bawe hari nigenda guha link bamaze kuraba ikiganiro ariko mugenda guhaye link mba nifuza burya bufasha nyene bwo gufata ikiganiro canje ukagikorera partage hama ibintu bikagenda neza cyane ngatuye nga we petit nibiki ugiye gufungura uko sawa boroshe tuhugurura gute gatoni hano tuba uraduza he Batman. Nataka mchere hapo ndugu wangu. Nilitia wabandi tuchafika mzee. Nilitia wabandi mzee. Sasa kuna kitu kule mzee wa kazi. Wabandi bwavumye. Na mdemu azanye mani. Leo ni anniversary yako mzee wa kazi. Hauna demu kule mzee. Kuna wademu. Ningeni waone mzee. Takuchongea. Takuchongea. Mwanzo ndio jamaa. Hawa kamera wewe hakuna kademu. Acha niangalie muwese bana. Na muwese tutatizama. Hakuna demu niko naona toilette siege murenda. Ababandi twashize abakunzi ba Star TV kumwe na Wiz Design African Bad Man aka umwami
wabana wibibebe wivyana umwami w'ababandi n'ababanditsi ariko si umubandi just n'umubandi bro we nurimo okay twagarare ngani ho fresh hano baza kudufata ka image kameze fresh cameraman hapa pako sawa of course turi kumwe na Wiz designer yes akabandi kageze hega bro very soon mzee very soon to ibintu biko biragenda kazoba kambaye gute musaza mzee ibintu byo bandi sonara bitu ya crystal bila crystal ukingera unaona mumi banavana za kufika hizi mabote za hapa unaona Yesu sio kazi ni wapi kwenda mu crystal kuna unaona bimumi binakoma nani ya kufika hapa kasema watu hii nyingine inchi ni Burundi ni probleme vraiment biko sasa mzee wa kazi yes ara kabisa okay imbere ko dutangura ikiganiro musaba bakunzi ba Star TV aho bari hose hama ibindi turaza kubimenya mu nyuma ubanze baramutse muri yandero y'Ikirundi Wiz designer pondi so yeah mwana nkunda wanyamarura igari basinda nyonga watabanana wijane kumuhanda ni hatari sana uko sawa man wosi kwa kushuda mbisha pasawa hapo ipakumbuka pasawa yapa kwa etage hata ukikuwa ukitoka kule wanakuambia duka address ni ukifika fasi pa kwa etage ya mzuri hivi pale pale ndio Wiz designer na grand frère fasi ya mzuri mzee wa kazi arase nyumbani tunashukuru Mungu najua kama ni kushukuru mzee wa kazi unajua kuna watu babiana bangali wanaishi kwao hapo ushapiga tour maisha ni ya Mungu unajua tena hapa wanaishi watu wazuri ushaona si mtongozi ingia hakuna shida atakufunga kazi yako asiwezi fanya hiyo ile niko na madame yes of course bakunzi ba Star TV muva mukagira muko muradukurikirana reka ndabasaba ikintu kimwe je muri commentaire wifurize Wiz designer isabukuru nziza ariko mukumwifuriza isabukuru nziza ucuno Mikashi hariya ni wamusanga kuri Instagram wandike Wiz designer pale kipindi pale chini su Twitter unatia pale Mikashi Wiz designer Mikashi ndatia mnari mu commentaire Mikashi yake ilifo tumsupport kazi yake ni muziki hakuna bingine aratujyohera akaduha ibintu bimeze neza cyane gose reka renda basabatije muri commentaire wandika ati isabukuru nziza nivyo abangombwa usimbire kuri Instagram umuposting ufate picture umuposting umutagging ha bintu bigende fresh bamaze kugira ama hashtag kuri Instagram ndabona Instagram antigumiduza aba followers so thanks ndabakunda cyane okay ko biri ko turi kumwe na African Badman wagwan uko biri ko twaruka gukora ikiganiro kira ariko byabaye ngombwa ko nshobora kwashika kugira ndamwifuriza isabukuru nziza happy birthday to you my big brother mimi nashukuru sana musanzwe mvugiye n'abakunzi ba Star TV ariko bazi kugerageza kwandika muri nyuma mvuga ati nashukuru sana ndabashimire mwese muri kunyifuriza isabukuru ndabona stati ni jewe gusa no musi wari umwami wa mastati ariko na cyane abigeme baragupostinga cyane kubera ubakubitira romantic song romantic sound hiyo ni kawaida lazima urabizi ko nga town hapa Buja kwenye mapenzi I'm the best you are the best okay uko biri kose ni Wiz designer gratuzanire indirimbo ariko je ndabivuze ku rwande rw'iwanje ko ramaze kubona udu challenge tunubitu utubandit ariko utubandit two ngaha mu muji musaza problem big nyashi tasikia vitu mgoye mzee tuhoje mzee tasikia vitu sasa video takuwa ni kali mzee juni kisikia bubandite manake ni bomwasi wingi sana changa watu erega wa mukongura kabandi ndukunu nchukuza wengo sasa mimi nishaona video manake itakuwa ni fasi ya bunure pako bubandite bunure vraiment hiyo vitu miskuraji niko kwanza mshikadini mshikadini wapi vitu kwa Muislamu ukikula bunure ni makosa unapigaga mzee bunure mimi naupigaga fish unajua bunure wakitia ile sauce unapika na ubamu mzee wakati babo bandaki unapiga vyote unapiga vyote na unapika na masongo magwagwa mabiyeri bile bimbiri very soon ngomanda wa president akabandi rero okay of course turi kumwe na Wiz designer tumushigikira muri gwa rukundo nyene naje kumwifuriza isabukuru nziza na cyane yuko hajya ngo yakuje imyaka ingahe mugabo bakunda kutavuga imyaka basha usangura kabandi ndacyari umujene mugabo nakuze kandi
ndachana mjene kandi ndakuze wewe kuna wakati niliwaisikia mnatafa mariage unataka preparate girlfriend mzee apara vraiment mariage sasa hii bon kawaga tuipange tutengeneze life nini unajua tena afu sitaoa sheri wako iko sawa yuko poa nakuyua unajua wewe nakuyua sheri wa wizi design namjua siwezi sema mzee kawaida ukisha ni panaanza ni kitu cha hivi ushaona nakuyua wewe nasikia na mbele yake ni fans wangu anafuatilia vipindi vyangu anafuatilia vipindi vyako siku yenu sasa ilifo ni kweni wasaidie kazi for free kwa jua ananifuatilia sana kabisa usijali okay kuno musi warumazigiye kitari gito utari kurakora turi kuduhereza indirimbo ariko no musi wiyumve yuko ukora indirimbo mbega twitegejyana cyane cyane abakunzi bawe bayitegejyari bimeze gute twabonye ama post menshi atandukanye twabonye ndetse n'amasanamu yakorewe muri Club Dirake Tanganyika ntu hazimvye hameze neza cyane kwa Natasha Ngendabanka respect nimba vyarashise ukabaha ikibanza nimba baraguha amahera sinzi uko vyagenze bisigura yuko video izobihenze tuyitegejyari bro je maze gushootinga video zitatu yeah igasi yakabangire ijya nakoze ni video ya Fall in Love nari n'indi kandi nakoze just office videos ibiri ziri muri EP ndiko ndategura kuko ibintu nshaka kuvuga ati biri very soon byashaka kuba ari EP y'umwaka canke EP y'umwaka uza mugabo after kwanza indirimbo yo muri sama kwanza yo akabandi ngomba kuba niyo nako ndagira vacances igeze w'abana bazikatike ne foko tujya mu kuri plage nyene twambuye bye vacances bye nyene ama exam hari abazo babashushe turi mu buboka bwa bien tunapata na mimi phone tafute kaboka ina varaga zileza kufika zile nasalisha sasa tunafanya ili sasa nitafute kufika hapa kugira bana nyene wanamke watafute GPS sometime zileza kupita ndio akiona poire nini anasema Starboy bwana mimi sina poire msi bwana mandevu hawezi kosa ndazikosa yuko mwanaume Yes uko biri kose by the way reka ndabasaba ati gene mu following kuri Instagram ndetse na YouTube mukoresa abone bigatubandanye gushigikira umuririmbyi biwacu biratangaje kubona nk'umuntu usanga aronka views nyinshi ugasanga hari abandi batari kubaziduza wayi dushigikira abarundi bose wiz designer so ikintu tubone yuko abakunzi buriya muririmbyi buriya anye bose bashobora kugira ane kumushigikira kugira ibintu bigende neza cyane gose ikindi je ngunda gusaba kenshi ndagusaba just abantu ba diaspora bari hanze kwa yuko bo supporting umuziki wacu ma platform kujya babikora kuko je kenshi sindaba YouTube hanini cyane ndakura abazigiye platform kuko zijya zoshobora guhicuba mu artist de barashaka kufisa umuriyoni wa views mugabo agiye kuri ama platform ya office nk'abantu jana nibo bari barumviriza indirimbo yawe kuri Boomplay cyangwa Amazon cyangwa n'ibintu just n'ibintu bitumvikana kawaida iyo umuntu afisa amamega yo kuraba indirimbo kuri YouTube no kujya kuri ziriya platform babireko kuko ufisa amamega uri ngaha mu Burundi ashaka gukoresha izi zisanzwe nyene ku bantu bose izi za Spotify Amazon Amazon sinibaza ko abarundi benshi bazikoresha zikoresha abantu bo hanze cyane sana yo bakorere za Boomplay azijya za Boomplay SoundCloud izo mu Burundi ashaka kuzikoresha kuko ni ikintu utariya urakoresha amamega yawe gusa badusupportinge baduhe ama streams kugira natwe turawingene tuzoba turatera imbere kuronka nyene akantu ko tugurisha sabuni sinajwa tena okay for the first time ngo wiz designer aragira shire hanze ifiwe mbega aracacana yuko EP ni mwe mu bintu bitwara inoti nyinshi mbega episode bigizwe n'indirimbo zingana gute uri kubifashwamo nande nka wiz designer African Badman je nshaka kuvuga ni yuko EP iri kuyategurwa kimya si vy'ubu ngubu mugabo byose biko birategurwa na staff wanje wiz designer Arikumwe n'abandi bose natoshobora kuvuga bose mugabo hanini ndashimira cyane Simplice kono umuntu amba ari hafi cyane kuri jewe for everything aritanga kuri jo nawe ushobora kuba afite ikibazo kanaka yumvise yuko wiz designer afite ikibazo zara mapasa yeah he's the best shika moya mbili ama cha ure ni Cristiano Ronaldo ure tunamutaga team Benzema Ronaldo kuna mapasa mawili ure ni Zidane uri Ronaldo kuna mapasa mzee wa kazi mzee Simplice
Disiboro zikaze. Mapasa mzee wa kazi. Alipiga mapasa. Kwanza subiri nyuma gatoyi. Hari umuntu bita Wanda yarigeze gupostinga avuga ati Wiz designer. Unatuletea managere mwenye anachezaga football nini vitu kama hivyo. Urashobora kumumpera response ngaha nyine. Yavuze ati managere wakunda football kuko ndamuzi yarakinye football. Ndetse arakina muri Ligue Ardike Burundi Première Division. Araje no hanze gukina ariko ubu nyine managere wiwa. Urashobora kumusubiza. Managere mwenye anachezaga football ngo na music. Ndashobora kuvuga yuko ega buri kintu cyose gifise ukirongoye ntushobora kumenya ati ijyanze uno munsi baraza gufungura cyangwa ni bafunguye naho borarinzara no menya ko bararinzara kiyetse yuko utaba ubu baye muri ijyanze bashaka kubimenya niyo mpamvu nakubwiye ni nimba ari umukinyi wa football cyangwa akunda football nibaza yuko n'umuziki ashobora kuba usise mu ruha kuko ni nkuko amuboko kubwiye ati jya muri politiki baguye poste akazi none baguhaye poste uzoba umuntu kanaka mu kintu cya leta utazogenda n'abapolisi uri umuntu ukore wowe ugasanga do yawe ni ibintu bya TV online uzoreka gukora akazi unapiga rari mzee wa kazi ibyo rero bivuga just angela ifata ko ari challenge ni challenge na ni poa sana mtacyo iyindi poa siza kugira icyo ndamvuze ko Wiz designer yifotoza n'utwana tumukunda tutwigeme tukiri duto iboneka nyine ko ari tuminere nikasikia jamaa umwana posta anasema Wiz designer batakufunga au baminere Wiz designer ariko arishinga babigeme bakiri bato bazogufunga bimeze gute bijya navyo wavyakiriye gute na cyane ko nabonye ama post menga urashavuye ugomba nkurira teka kumbeshira abani bafana ano hajya just sometimes nakutaraga mtu anakupandisha mzuka bajya bana baje bava mukanyosha kure kanyosha bagakucara bita mbari mukaji kama ni pale kubishi kama ni kaniga musama ni uko musama senki umengo na majari aruguru gombo regere kumusama bahita muri musama baje bavari hafi bari bagize hafi desmen bazanga kondondera bambo kugira bambone kuko bari baje gutembera muri kase y'Iwacu bacavuga ati tuzoja kura mu artist dukunda dufana nitwa Wiz design baraza nga bro barambura so baca basanga undi munsi rero ndi ngaha mukaanza kura makara bagurira ifana baranifana then tuyifotoza bavuga ati ko ashaka ko tuyifotoza ni ndavuga ati urukundo banyerese nakabuza yuko twifotoza no mu yani kwa post ku Facebook after bacha barata sasa ule mtu mwenye aliposti birinde kai unaanza kuona nani niyo mpamvu nakubwiye ati abantu bose ni tutahura kumwe abandi barabitahuye bisanzwe kuko ni byari ibintu bisanzwe asiba ngo Wiz designer kwa nakikota mtoto ataenda mimba wewe ni msaji lakini ule jamaa nampendaga sana Wanda ule jamaa anafanya industry na changamuka sana ule ni jamaa wangu Wanda ule ni jamaa wangu anakutwaga sana sawa anagwaria jua pate challenge yule na mzee ule jamani bien sana shamurudia ni Ismail Nyongo naona hivi ashabihe yarabaye mu vetere okay uko biri kose reka tuvuga ati dushigikira umuririmbyi wacu Wiz design na cyane ko isabukuru yiwe ari no munsi tumushigikire turabakantu tumukorera nimbara n'aba ex biwe aho bari hose murabakantu mu mujomba rega ntubishiremo inzigo namsemea abaex bake sasa wako na rari nabajua nabajua ilifo uko bandiwe bana abaex ba Wiz design abaex biwe bose mwabanye neza mwarasangiye kabisa nagahiye bana ndabazi mutanye ndaza kanoti ko mugafise siko none fresh tu indirimbo yakozwe nande audio video yakozwe nande indirimbo akabandi audio yakozwe na iBridge kama kawaida video nayo wanaitakuwa surprise mtakuwa ni surprise sio vitu vya hapa numwa tumenyereye cyangwa mama umechange naambia sio vitu vya hapa itakuwa ni surprise itakuwa ni vitu ya Kiganda ya hivi kisikia kabandi kama unajua itakuwa ni vitu ya hivi kama unajua nyimbo za 69 ndio video unataka mzee tatia mwendo 18 hapana unaona ndio maana nimesema il faut tuameliore muziki wetu tufikishe mbali tupatie challenge tutie tu bon sana yetu tuipatie basi na nafasi kubwa unaona tuitengeneze
no, hata tukifanya kama ni beef wala nini, tutengeneze beef ya kupandisha muziki mbali. Isikuwe ni beef ya kurugana ya kushushana chini ni hapana. Tengeneza maneno yenye atatuma yule mtu anasikia, yule mtu anataka kusikia, anafuatilia muziki, tupatie samani sababu sisi tuko wa influencer. No, tuko wa influencer, so tunataka watu wengi watufuatilie. Na sisi tuweze kuishi kupitia kwa watu wengi, so madili mengi yanapitia hapo, so ndio kitu kikubwa. Sasa shabiki hawezi kupatia pesa leo kesho hapana. Tunataka sitengeneze biashara zetu ambayo kwa fresh. Safi. Uko biri kose umuntu aca muri challenge zitandukanye, ari benshi bakunda kuvuga ati abaririmbyi baje nyene baguruka nyene ari ibintu by'ibisasu. Uno musi ngo basubiye inyuma. Mimi niko naona unatoa nyimbo kila mara unatoa nyimbo tena kali. Mimi banasema akaja kantu wari wazananye nyene karasubiye inyuma. Sasa abo bato unaweza kubajiwa. Dito novuga gute na cyane cyane kwa bivu. Jeki novuga. Ega singa ngo Swiss designer wanyaminga tuzi. Swiss designer ega ni kuvuga ni. Saho nyere mu Burundi. Ni fasi yote. Mu artiste amaraso mashasha. Barakira cyane gose. Bakavuga ati katumaze tumviriza ayo maraso. Sasa ari ikintu bita kwemeza. Je namaze kubemeza. Je ndo mu artiste ni kuvuga je so indirimbo utegezwa kuyumviriza. Naho zo pinzo gyanzo zaja kuyumviriza. Urumva. Ama ikindi so ubu ko namaze kuronka ijya opportunity zina ryanjye ba publish ndabo mu influencer. Ni ibintu novuga ni byarakoze. Niyo mpamvu natushobora gufata ubwenge bwanjye bwose anytime ngume kuri music. Shaka yuko Imana ifashije ni invest muziki wangu ufike mbali na mimi nije invest kwenye biashara tena nifike mbali. Kote wewe urabizi tuva mu familia ikeneye nini. Mimi napigika msinione hivi. Mimi niko chungwa hapa. Twakuze ngo tunywa amata wapi? Twakuze toza masana. Makara nini? Mata nanyo inkuzi. Bapiga hata ku makuni. Ndo mara si tunataka watu support atakayi watu kutubomolea sababu umartist no artist iyo uje umaze kwakigwa abasigaye kugumubaha gusugumubaha yeah wahereza bwira ubereke yuko ukora kandi urabizi je si ibintu byo gutomboza unapiga ukipiga ni ngoma so nasiagaje nyimbo zangu ziko difference sana. Afyo sauti mzee wa kazi. Mara demo wakisikiliza nyimbo zako wanakuwa wanalia wanatoa machozi. Wakawa wanaanza kukutafuta. Wizi uko nyumbani. Nyimbo kakari mzee acha ni kweni kufelicite. Ili basikuwe sikunda bakutana hapa na kuyua madami wa wizi na kuyua ndafana kupatia bani. Ndafika na kupatia bani. Kabashani chunga. Ega umartist no nashwa kubaka just kintu cha respect. Sio kutembeana na kila mtu nini hapana. Bashwa kugira ubugenzi n'umuntu meshi kwingo ngo mupendane ngo murayamane nini oya. Shwa ubugenzi n'abakobwa benshi mera kintu nakoko na street yako na office nzira yiwe avuga ati shaka gucanga. Wiwe designer sabiki abakunzi biwe na cancane mu gusozera kiretse ko ari akandi kantu nzaho gusaba ushikirize usabiki abantu bako baradukikana abakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi ba music muri rusangi. Simvuze ba Star TV gusa ari nabandi bakunzi ba music ba Wiwe designer ubasabiki mu majambo make kugira duse na aja ku musozero w'ikigani. Jeki musaba yuko bobandanya basupportinga bamba hafi ama idea bama nyandikira office message kumubwira ati Wiwe designer urukugira uko akoko mutu mweni wigiri na urabizi kandi ikintu cyose umuntu agomba gukora afite ubwenge arahanuza. Niyo mpamvu navuga ati mudu supporting mutiwe hafi amashimira ino television Star TV. Thank you so much. Unajua kama igenda yizi igikorerwa na logo niko ndayibona kwa tulipitia mu challenge za mingi mzee wa kazi unajua tena Starboy ni brother wanje yaramfashije cyane yarambaye hafi mu bihe byose ndondera just kugira amenyekanisha impano yanje pushinga talent yiwanje ndamuba sana. Mekindi sifisi kintu novuga cyane gusa ikintu noshimira Imana kwanza shimira mama wanje yabyaye yarandera gushika no saa igise ni kitu gikadi
no munsi foko umuntu muhana moya mbili kabisa leo nipompatie moya mbili gisataishe okay mugusozera ndashaka akajambo kagenda gatumbera ku muvandimo nuvuga yuko musana batanguriye rimwe music ariko ahari arahantu hameze nabi hatameze neza ivanye n'ico yakoze ni OLG Oreg akajambo kagenda gatumbera ku muvandimwe wacu n'umuvandimwe wawe n'umuvandimwe wanje dufatane mu mugongo nk'abaririmbyi twese cyangwa abantu bari muri industry Oreg no mu blaza shwa kuba nsumba cyangwa nkamusumba mugabo sindamenya neza no mu blaza Oreg twakuvuga n'umuntu yananguriye kwanza music ico kintu kama ndamuba kandi hama ikindi ari gusa Imana ibandanye kubana nawe agira avuga ati stay strong kugira ugumusenga Imana gusa byose bizogenda fresh ama benshi nagoma nishure benshi bakunda kuvuga ati wizi ko kutaraja kumuraba Oreg nini urabona ari aje sinokubesha sindigera shikana no mbya ati ngo genda naho nzi no kuyuka Imana ifoni kupitiwe siku mwati naho nzi ama ikindi naco naje nari maze iminsi ndi mu ngorane naragwaye bitu ya hivyo bitu tubingi sana bikakuwa kwa mavurugu me ndashimira Imana byaraciye mu byabaye uve mu nzira ama tuzorondera time tumupitire tumurabe ko mu brother umuntu twabanye neza tsigirira dutukana cyane tubwirane nabyo nyuma mvuga ati Imana mukomeze tu imuhe inguvu mwe no kwihangana bizogenda fresh. Okay, thank you so much. Wakoze kuduha ikiganiro musaza. Wagwa. Bad man. Unaona. Kanaisha mse? Kanaisha kawaida. Fanya mtume mara moja. Asante sana papa. Nikakoka. Vraiment. Hii ni pombe kali, pombe ya franga mzee. Bakunzi wa Star TV ari Mr. Recorder band kama kwa Arikumwe na Toto Dore niwe ko araduha amasana ameze neza cyane. Ndababwira ko ndabakunda cyane. Ndaguhereje akarinki mba nifuza kuhereza mugenzi wawe na Sogokuru na Nyokwanyu na Mujomba nandi. Bose ubahereze kugira ibintu bigene neza cyane. Ndabakunda cyane Imana ibahezagire. Kora subscribe nimba uri umukunzi wa Star TV w'ukuri. Utarayikora waracerewe cyane nama exclusive.